Ibnul Džauzi, poznati alim, poznat po tome što je bio hatib. Zovu ga neki hatib ovog ummeta, govornik ovog ummeta. On je još kao dijete, ima nekad možda na YouTube, mogu naši gledalci vidjeti, da ima djece neke koje počnu od 9. godine da drže hudbe i tako govore. On je počeo od 9. godine. I vaaz je bio praktično cijeli njegov život. I u jedno doba života on je počeo da razmišlja o jednoj stvari, a to je zašto vaazovi ne dopiru do nekih ljudi? Džaba im govoriti. To je bilo sad njegovo razmišljanje. On je cijeli život proveo u tome i sad on je primijetio da do nekih ljudi šta god da kažeš, kako god da kažeš, ne dopire do njih. I sad je njega interesovalo šta je problem. I onda je on u stvari došao do zaključka koji je u skladu sa ovim ajetom. A to je da je problem negdje na relaciji srce, oči, uši. I on kaže ljudi kojima su oči i uši ispunjeni širkom, novotarijom i grijesima, ne može uputa proći do srca jer su zaštopani putevi. Jer vas dolazi ili putem očiju ili putem ušiju. To je put do srca, nema trećeg. I ako su oči ispunjene grijehom, širkom ili novotarijom, onda vas o tevhidu, vas o sunnetu, vas o čestitom životu bez grijeha ne prolazi. To ti je kao autoput gdje je došlo do začepljenja. I treba da prođe hitna pomoć, treba sve to da prođe, sve to postoji. Ali ne može proći jer je začepljeno. Tu leži problem. To se dešava sa očima. Pazi, to je Ibnul Džauzi došao do tog zaključka, a on je živio negdje 5. hidžretski vijek. Uopšte nije bilo ni igra, ni zabava, ni grijesi na nekom nivou. To je bilo na nivou nekih običnih seoskih sjela. Zamisli ovo doba gdje 24 sata pune se uši, pune se oči sa svim i svačim. Ne mora biti grijeh. Može biti i od mubaha kojeg je previše. Ali nema čovjek srce zagušeno. Nema prostora da dahne, da razmisli, da stane. Jer i uši i oči, ti dođeš sada, ustaneš od ranog jutra, upaljeno. Čuje se. Uđeš u auto, upaljeno. Izađeš iz auta, slušalce u ušima. Uđeš tamo negdje da popiješ kafu, čuje se. Obaveze koje svakodnevno radiš, koji su normalni poslovi, uzimaju puno više vremena nego u ranijem dobu. Normalan nekakav posao je od 8 do 10 pa i do 12 sati kod nekih ljudi. Šta će vam posle tog posla? On je non stop u komunikaciji s nekim ljudima. I ako nema namaza, da stane, da srcu da oduška, da malo dahne, da se isključi od ljudske priče, od ljudskog govora, od ljudskih potreba, od dunjalučkih potreba. Šta će ga održavati u imanskom životu? Kako to srce da razumije išta, da čuje išta? Pa čak i da klanja takvi ljudi kad dođu u namaz, oni obično misle o svojim dunjalučkim obavezama. On je stao za imamom i on u glavi vrti šta treba kupiti, koliko željeza treba, koliko cigle treba, treba ovo, treba sad odvući ovu turu ovdje, treba onu turu ondje. Non stop u glavi misli, jer to je ono što je ušlo u oči, kroz oči, to je ono što je ušlo kroz uši. Tu leži taj problem koji je aktualizirao Ibnul Džauzi, rahimahullah, o kojem govori ovaj ajet. Imaju srca, nisu ih upotrijebili kako treba. Imaju uši, nisu ih upotrijebili za što treba. Imaju oči, nisu iskorištene kako treba. I ovaj ajet kao da je poziv, govori svim ljudima, ljudi,
Dok ste živi, imate i srce, i oči, i uši. Potrijebite to. Iskoristite to. Jer nema pravo niko da vas prisili ni na što. Ali vi imate obavezu prema sebi da te blagodati iskoristite na način kako dolikuje Ademovom potomku.